Pozdrav dragi moji, dobrodošli u novi video. Danas ću vam praviti praline. Evo kao što vidite pripremila sam tu kalup, jedan i drugi, čokoladu i neke ukrase. I sad ću najprije otopiti čokoladu. Ja ću otopiti 200 grama čokolade i jednu žlicu ulja. Nemam recept za ovaj slatkiš, nego jednostavno treba vam čokolada i treba vam neko punjenje. Sad zavisi šta ćete puniti. Ja ću vjerojatno puniti nutelom ili nekim bombonima. Pa idemo, bacimo se na pripremu. Evo ovako, ja vam u ovome topim čokoladu. Ovdje imam jedno 200 grama čokolade i to ću sad otopiti na pari. Stavit ću u čokoladu i malo ulja. Evo ga, to će biti dosta. Čokolada je lijepo otopljena. I sad ovdje imam nekoliko kalupa za praline. Imate ih kupiti bilo gdje. Bilo bi najbolje da stavite u jednu plastičnu vrećicu čokoladu. Ja sam stavila svoju čokoladu ovako u vrećicu. Odrežite malu rupicu i sad polako punite ove kalupe. Ali nemojte previše jer oni prvo idu u hladnjak da se taj prvi sloj stisne i onda ćemo ići na iduće slojeve. Možete vi to raditi i običnom žlicom. I sad kalup malo ovako da se čokolada uhvati i na stjenke. Evo ga, to vam ovako sad izgleda. Možete uzeti i kistić slobodno i onda s njim još ovako malo okolo naokolo. Tako, sada stavljamo ove kalupiće naše u hladnjak da se stisne prvi sloj čokolade. Ovdje ću sad otopiti 100 grama bijele čokolade. Ovu čokoladu ću otopiti u mikrovalnoj jer mislim da će se tako bolje otopiti. Evo, idemo u mikrovalnu. Bijelu čokoladu smo otopili u mikrovalnoj. Sad ćemo ovu bijelu čokoladu preliti preko ovog prvog sloja ove tamne čokolade. Odrežite škaricama mali rub. Ostavite si mjesta za nutelu. Ja ću stavljati nutelu u ove svoje praline. Isto malo si poravnajte, ovako da rubove malo uhvati. I nazad u frižider. I sad ih punimo nutelom. Evo ga, ove moje praline su gotove, malo vam je to sve pipljavo, ali nema veze, ja vjerujem da će se isplatiti. Evo vidite, njih morate ovako malo lupkat da one lijepo sjednu. I evo, ovo vam je isto ovaj drugi kalup. I sad s tim idemo u frižider. Ja sam napravila još jedne ovakve. Ovo je kalup od neke bombonjere. I imam ovdje kalup od Milke, isto od bombonjere, tako da ću tu isto malo, ovdje ću staviti malo još ove crne čokolade. Evo ga, mi se vidimo sutra pa ćemo vidjeti kako nam je ispalo. Evo ga, sad je drugi dan, da vidimo kako su naše praline ispale. Evo ga, one su ostajale lijepo preko noći u hladnjaku. Ja ću prvo vaditi ove iz silikonskog kalupa. Ćemo vidjeti kako su nam one ispale. Uzmete jedan tanjur i
Evo ga. Ovo su nam prve. Ovako u obliku smajlića. Dobro, idemo sad dalje. Evo ga, ovo je super isto ispalo, evo pogledajte. Baš fora. I imamo ove od Milke u obliku srca. I one su lijepe jako. I najviše me zanimaju ove u ovome kalupu. Sad ćemo odmah vidjeti, one su vam punjene s nutelom. To je to, vidite kako su lijepo ispale. Sad idemo ih pofotkati. Evo, dragi moji, praline su gotove. Vidite da su se sve lijepo onako stegnule i da baš izgledaju kao kupovne. Evo, ja sam za prvi put jako zadovoljna. I evo, nadam se da ćete i vi isprobati ovaj moj recept i da ćete mi javiti kako vam je ispalo. Ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, pratiti me na Instagramu. Tamo isto jako puno recepata objavljujem. I vidimo se u nekom novom videu gdje ćemo vjerojatno peći neke božićne kolače. Sada nam je krenulo to božićno peckarenje lagano i baš se evo veselim. Vidimo se, pusa!